Halo, dragi moji prijatelji. Lijepi, srdačni, iskreni pozdrav svima vama od srca i dobrodošli u naš novi video. Danas ćemo malo, Gemo i ja, sa vama podijeliti svoja razmišljanja kao i uvijek, a vi, tko želi da posluša nas, sasluša, da se druži sa nama, još jednom dobrodošli. A te priče su priče o izlječenju bolesti sa travama. Raznim travama, znači ljudi koji se bave s tim su travari ili travarke. U našem kraju, gdje smo mi živjeli prije rata, bila je jedna poznata žena, nadaleko poznata, koja je pravila tako te čajeve od trava i zaista su ljudi dolazili od svukuda kod nje. Poznata je bila pod imenom Dizdarevka. Vjerovatno, koliko se ja sjećam, bio sam mlađi, mlad sam bio, ne možete vjerovati, po mužu, suprugu Dizdaru, pa je tako ostalo Dizdarevka. I sve to ništa nije bilo loše, nije to ništa, ne znam, strašno šta. Da, te priče ne idu do toga da su oni s tim travama izliječili one najteže, najopasnije bolesti koje ruše naš narod po čitavom svijetu, ljude, znači gdje farmacija, iako se zna za neke stvari da ima lijeka i da se može izliječiti, ali farmaciji više paše da to liječenje traje što duže, jer na taj način se više zarađuje. Ponavljam, sve bi to bilo normalno, da se ljudi koji to rade ne daju razna zvanja, zanimanja i prisvajaju si to da su faktički izliječili ovoga i onoga i tako dalje. Gledajte, da ste vi travar ili travarka i sad liječite, bavite se s tim godinama, godinu, 2, 10, 15 godina, i zamislite sad, zaista izliječite nekog od tog strašne bolesti, tog raka, karcinoma ili bilo čega, ne daj Bože nikome. Izliječite jednu osobu, golema stvar. Znači, liječi se i kaže, evo, ja sam sad zbog vaših trava bio kod doktora i nemam više ništa, znači nema bolesti, nema ničega. Svaka čast. Ono što se kaže, kapa do poda. I sad bavite se dalje, dođe druga osoba opet od raka, karcinoma, i vi opet travete i sve to tako, i kaže ta osoba druga, dođe i kaže, vi ste mene izliječili, bio sam kod doktora, doktorice i nema više traga moje bolesti, svi sretni i tako. I sad zamislite vi nastavite tako kao, evo, liječite vi dalje od ovog i onog, a izliječili ste 2 osobe. Poslije vam se opet možda neko javi, ali vi i dalje, eto, kod svoje kuće pravite trave i kad neko dođe i tako kažete, izliječila sam nekoga ovog ili onog od raka. Kamo sreće, daj Bože. Tako imate na jednom YouTube kanalu gdje je žena snimljena i naslov je staviti, imala je rak, izliječila sam je ovom biljkom, sad ima 3 djece. Golemo je to, ta tvrdnja sama. Pazite, da je neko imao rak, ok. Znači, to se ustanovi u bolnici, ne možemo mi to ustanoviti. Ali ide dalje, izliječila sam je ovom biljkom, sad ima 3 djece. Znači, ta osoba je sigurna. Znači, nije to mišljenje. Ne piše, kao što ja znam reći, i kao i ovdje, znači, mislim ovo i ono. Ne, kaže, izliječila sam je ovom biljkom. To je tvrdnja. To je tvrdnja. I vi sad, znači, dalje tu sušite, pravite te preparate, prodajete. Pa zar vam nema u glavi želja, ne dođe, ne zvoni vam da pozovete nekoga, nekakvu komisiju, nekakve stručnjake, da tu biljku ispitaju na način kako ste vi pravili, pa da pomognete onda narodu u čitavom svijetu, nek se i naplaćuje, nek i vi imate zaradu od toga. Izmislili ste vi to, pronašli. Ne. Znači,
Vi ste nekog izliječili od te strašne bolesti, karcinoma. I nastavljate dalje laganini, sušiti, odati po bašti, oko kuće, brati trave i pričati kako ste nekoga izliječili. Znači, tvrdite da ste nekoga izliječili sa tom i tom biljkom. Svaka čast, ako je to tako i ako je to cilj i način da se tako živi, da se nešto zna, a da se to zadržava faktički za sebe ili na ovaj način plasira na YouTube-u i onda to YouTuber tako ispriča, odvrti tu priču i to tako se vrti, gleda se, tu i tamo neko po svijetu čuje, zato odgleda, ne daj Bože, ako ima bolesti, bolestan je, svak će pokušati sve živo što čuje, svašta će pokušati. I to je sve u našem mozgu i to ništa nije nenormalno. Ne daj Bože, bilo kakve, bilo kome bolesti, svi mi posegnut ćemo rukom za sve živo šta čuje. Ako ima šanse, kažem, da se to na nekakav način zaustavi. Onda imate na tom istom kanalu drugu ženu, koja kaže, zahvaljujući svojim travama, riješila sam se svih lijekova. I žena priča, znači, žena priča kako je imala veliki dijapazon bolesti, išla kod doktora i sve jednom po jednu bolest čitala je, pravila trave, pravila lijekove, masti, kreme, svašta nešto i liječila jednu po jednu bolest tako da više ništa ne troši. I opet postavljam isto pitanje. Ok, sad ta žena prikazuje se, zapakovane su te trave, imaju naziv, imaju i knjige čak stoje po kojima vjerovatno ona to pravi. I naplaćuje. Svaka ona kaže ili svaki on, tko nema, ne treba, ako košta dadne i tako dalje i tako dalje. Možda ne znate, ali i u Bosni i Hercegovini, i u Hrvatskoj, i u Srbiji ima zakon koji kaže čak se ne smiju biljke ni brati bez dozvole. Uglavnom to podliježe šumarijama, pa morate otići pa dobiti potvrdu da možete toga i toga toliko ubrati i tako dalje. Ne, to niko ne pokazuje. Ne pokazuje niko ni papir da ima bilo kakav certifikat, bilo kakvu dozvolu, da to može na bilo kakav način plasirati, prodavati, pa i poklanjati. Znači, ne smije se nešto praviti, proizvoditi kod svoje kuće i bez bilo kakve dozvole to plasirati dalje na. Ja ne kažem, ne tvrdim da nekakve trave u nečemu ne pomažu. I sam sam pio čajeve, i sami pijemo, i pomogne. Ako imate nekakve stomačne probleme, pa upolu, znači mokraćnih puteva, pa sve te lakše nekakve stvari koje nas muče tijekom godine, koje nas pritisnu malo, bolovi nekakvi i tako dalje i tako dalje. I sigurno da ima trava i sve se to opet bazira, malo umotava u med, u ovo i u ono. Zna se da je med dobar. Ali ni med se ne smije prodavati ako nemate nekakav certifikat, jer imate med i med, imate čaj i čaj. Ako piše zeleni čaj, neko mora garantirati da je to nekakav zeleni čaj od tih i tih trava. Ili ako je čaj se zove, na primjer, neka je za stomačne tegobe, ako imate problema sa kiselinom ili tako dalje i tako dalje. I onda taj čajnik se zove plavo svjetlo. A u to plavo svjetlo, ako piše da pomaže kod stomačnih problema i tako dalje, mora neko to provjeriti. Mora neko garantirati za to. To bi bilo ispravno i to se tako mora. Imaju zakon. Kako god postoje zakoni da se ne smije prikupljati humanitarna pomoć na način kako se prikupljala. I dokazalo se da taj zakon postoji. I sad se ljudi uglavnom pridržavaju tog zakona. Tako isto i sa tim travama mora se biti oprezan.
Ružno je na osnovu tih trava zarađivati, a pričati o nekakvoj dobroti. To je ružno. Znači, u mome mozgu, ne kažem da je on nešto razvijen, da je on nešto napredan, da je on nešto dobar, kvalitetan, ali ako ja znam da sam napravio nekakav čaj i s tim čajem sam pomogao dosta ljudi u određenoj bolesti, određenom zdravstvenom problemu, ja bi se onda potrudio da to zaista proizvedem masovno, da dobijem nekakve potvrde, pa da to ja zaradim. Pa zašto ne? Neki ja zaradim i svak taj ko se bavi s tim. Ali da onda ima čitav svijet od toga korist. A ne, kaže, izliječila sam je od raka. Imala je rak. Pa znate li vi šta to znači? Da imate u rukama tu moć, da to zlo iskorijenite u svijetu. A vi tako eto, izliječila sam je od raka. To je zaista za mene na nekakav način nepošteno i nepravedno. Idemo dalje. Znači, to su nekakve dvije priče koje se baziraju, eto, oni to znaju, prodaju i tako dalje i tako dalje. Ali onda stižemo do glavne priče. Stižemo do priče o Miri. O Miri Samošćanice. Žena koja pravi kreme, koja pravi, znači, meleme, čajeve, nema šta ne pravi. Gledajte, ja sam pokušao popisati, znači, jedan mali paket toga šta ona, zašto ona sve pravi te stvari, meleme s kojima pomaže narod. Gledajte. Kaže, melemi za kožne bolesti, psorijaza, dermatitis, ekcem, lišaj, alergije, vene, kapilari, venerične bolesti, kurje oči, papiloni, bolovi kičme, išijasa, zglobova, skida kilograme, šećer i vodu. Znači, to je dijapazon jedne klinike u kojoj radi na stotine doktora i na stotine sestara i pomažu ljudima sa tim problemima. Sve to znači ta Mira zgura u svoje kutice te i pomaže narodu. Ona kaže da su, na primjer, ljudi koji su psorijazu bolovali po 30 godina, da ona je pojedincima sa jednim melemom skinula tu bolest. Onaj tko ne zna šta je psorijaza, ja imam prijatelje, kao i svi mi imamo, svi mi bolujemo od nečega, ni ja nisam nikako ni savršenstvo, ni da me nešto ne pati, svi u nas svašta pati, pa onda znamo. Psorijaza je veoma veliki problem ljudima. Istina je, to nije prelazno, ali je problem ljudima. Znači, doktori čitave grana nauke bavi se s tim. Međutim, sve to ta Mira zaobišla sa svojim melemima. Sve. Jer ona kaže da je medicinski radnik. Ona je završila višu medicinsku školu. Znači, imate prvi njen klip prije nekakvih cirka mjesec dana na kanalu kod Šumskih, gdje je ona izreklamirana, vidi se da je to reklamni video i neka je, nije nikakav problem. Ali ta Mira nije pokazala ni jedan papir kojim štiti sebe i te kreme i te ljude koji kupuju te kreme za svoje zdravstvene probleme. Gledajte, činjenica je da će teško nekakav melem koji se pravi na taj način nekome nanijeti nekakvu štetu. Sve se to, i oni sami kažu, bazira na medu
i travama iz prirode. O tim travama imate na hiljade, da ne kažem milijone knjiga po svijetu, na svim jezicima. Znači, kroz povijest ljudi su se s tim bavili, proučavali, pisali. Znači, svi mi možemo otići ili u knjižnicu ili u nekakvu trgovinu gdje ima knjiga ili naručiti internetom i po tim knjigama pokušati napraviti nekakav čaj, lijek, melem za sebe ako nas nešto muči. Ti ljudi su to isto uradili. Ili su jednostavno prenijeli, neko je prenio neko svoje znanje i kažem, ponavljam, sve to u redu. Da si neko ne dozvoljava da u sve to ugrađuje izjave o izlječenjima, znači svih bolesti i titulama koje su maltene dobili u roku nekakvih mjesec dana. Znači, ta Mira je imala prije nekakvih mjesec dana prvi klip sa šumskima. Odmah, nakon 7 dana, izlazi drugi klip. I u tom drugom klipu pojavljuje se jedna cura, jedna djevojka od 21 godinu, koju je ta Mira izliječila, znači, od psorijaze. Znači, u roku nekakvih 7 dana ona kaže to je zaliječeno. I ide ka izlječenju. Da ta cura priča da to nije doživjela, da se ona liječi od svoje prve godine. Znači da od prve godine, ja ne kažem da nije imala, da nema i da joj možda te kreme, melemi nisu na određeni način malo pomogli pa se to povuklo. Činjenica je da doktori i sva ta medicina uglavnom kažu zaliječuju. To se povuče pa se opet vrati, pa povuče pa se vrati. I da je to veoma, naravno, teško, naporno i trpjeti i durati onome koji ima. Ali s tim živi koji svako drugi sa nekom drugom bolesti. Da. Dalje kaže ta Mira, nema otkud ne uzimaju te meleme. Znači od Islanda, Amerike, Njemačke, Švajcarske, od svukud. I to ja vjerujem. Ljudi gledaju klipove isto kako su slali novce. Isto kako su slali novce zato što su čuli da je tamo nekom teško, da se pati i da ima djecu i tako dalje i tako dalje. I onda su ti ljudi iz svijeta, iz čitavog svijeta, gradili kuće tamo nekim neradnicima i lezi lebovićima i hranili ih po 10-15 godina. A oni u svijetu sami žive kao podstanari, pate se i normalno priušte ili ne priušte sebi ono što mogu ili ne mogu. Ali odvoje od sebe da bi pomogli tamo nekome ko ispriča namontiranu priču. I neko je snimi i postavi da se sluša. Tako isto i sa tim travama, i sa tim melenima, i sa tim čajevima. Neko to pravi, onda neko to snimi i onda se to vrti. I svi ljudi koji žive po svijetu od nečega imaju problem zdravstvenih godinama. Nekakvu bol, nekakvu patnju. I vide tamo neko tvrdi, kaže imala je rak, izliječila sam je ovom biljkom. Sad ima 3 djece, gledajte. Nema čovjeka koji neće naručiti taj čaj ili taj melen ili to već nešto od te biljke što ta žena pravi. Ako ima taj problem. Naručit će. I ja ne zamjerim toj osobi. Ja zamjerim onome ko snima. Zašto si dozvoli takve priče da se plasiraju? Pa bar jedan papir da zatražiš kao dokaz da je nešto provjereno. Znači u svim državama našim, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, i u Bosni, vi ne bi smjeli otići u šumu faktički ni vrganju ubrati danas, ako nemate od šumarije dozvolu za branje. I točno se zna šta smijete i koliko, u kojoj količini.
To što još uvijek mi glavinjamo kad nam nešto treba, pa idemo mi brati gdje se šta ima i gdje se može ubrati, to je sad do nas. Ali nije dozvoljeno. Imaju pravila. I ta pravila, koliko god mi mislili da nisu u redu, vjerujte, u redu. Kaže, imaju i 3 doktora koji uzimaju njene meleme i koriste ih na svojim pacijentima. Oni su, kaže, fizioterapeuti. Koriste te meleme za masažu i tako dalje. Pa gledajte vi sad. Zamislite vi da vi dođete kod nekog fizioterapeuta i on kaže, i sad ja imam čarobnu kremu, sad će ja vas izmasirati, ona će vama pomoći kod bolova i tako dalje i tako dalje. I vjerovat ćete mu, jer ćete smatrati da je to provjereno, jer taj fizioterapeut, kaže, doktori su, rade u bolnicama. Tako ona kaže. Ti doktori bave se fizioterapijom. Zamislite vi sad, oni uzmu kremu od nekog tamo, bez ikakvog papira i mažu po vama. Kao to će vama pomoći. Zamislite vi to. Je li to u redu? Šta mislite, je li to u redu? Ona je, kaže, sve to naučila kroz učenje, školovanje, seminare. Ona sve testira kad joj dođu. Ona svima pomaže. 99% kaže, ona pomogne svakome. A ako ne pomogne, nije do nje, nego je do njih. Da, prijatelji moji, ako znači nakon tih melema, nakon tih čajeva, nešto ne pomogne, nije do nje. Jer se niste pridržavali pored tog melema njenih uputa o hrani, o ovom, o onom. A pošto ona nije s vama, ona je sigurna, znači da ste vi nešto prekršili i ne možete njoj prepisati onda da je do nje nešto i da ti njeni proizvodi nisu u redu. Otprilike, kaže, ti proizvodi koštaju nekakvih 25 maraka po kutijici. Sve ok, ne koštaju 125, ne koštaju 1025. Ali gledajte, kako god nije bilo u redu da se te humanitarne donacije u bilo kojem obliku skupljaju iz čitavog svijeta pojedinci i plasiraju kome oni hoće, kako hoće, i dokazalo se da more tog nije bilo kako treba. Dokazalo se. Koliko god neko danas tvrdio daj dokaze i pričao da to nije tačno i tako dalje i tako dalje. Dobro. Isto tako, nije u redu da bilo tko prodaje bez ikakvog papira nešto za bilo koje novce, pa bilo to i 25 maraka. I sad vi izračunajte po toj kutici, netko, znači, tamo, nek samo jedna kutica se proda danas, to je 25 maraka. 10 dana, 250 maraka. 20 dana, 500 maraka. 30 dana, znači u mjesec dana, oko 750 maraka. Biće dana možda kad se neće prodati nijedna kutica. Ali će biti dana kada će se prodati 10, 20, 30. Bez ikakve kontrole, bez ikakvih papira, bez ikakvih dokaza da to nešto vrijedi. Ljudi će kupovati, uvijek ima neko novi, uvijek neko novi čuje, uvijek neko novi kaže, pa hajde. I opet ponavljam, ne znači da ti melemi i čajevi u nečemu i ne pomognu. U nečemu. Ali ponižavati medicinu, doktore, faktički pljuvati po njihovom radu, a dizati sebe da si ti svemoguć, da ti možeš izliječiti, da ti pomogneš toj curi u drugom klipu za 7 dana, kaže, to je skoro nestalo. A doktori, znači, se bore godinama i ne može. I ti doktori ne valjaju, i ta medicina ne valja. Mislim da to nije u redu. Ta ista cura sutra će biti prisiljena da ode doktor. A taj doktor će gledati te klipove.
Šta mislite? Taj doktor mora opet pomoći toj curi. Nema to. To nije upitno. Ali kako se taj doktor osjeća? I kako se ta navučena cura osjeća za tu priču? Ili možda nešto, ne kažem, ne tvrdim, ali možda je nešto dobila za uzvrat da to priča. Samo pretpostavljam. Kaže ta Mira da je završila višu medicinsku školu. Ona se s tim ne želi da hvali. Pazite. Nakon samo mjesec dana od prvog klipa, znači 2 klipa je objavio, šumski su objavili, 3. klip, udarni klip, objavljuje Tata Brada TV. Zaista, evo, imaju pravo objavljivati šta god hoće. To je njihov koncept, njihova priča, ali sve više i više priča ne dolikuje tom kanalu, nijednom kanalu. Bar ja to tako vidim. Ali to je njihovo pravo, oni imaju pravo, ko sam ja, da ja govorim šta će neko stavljati. Vjerovatno se ni njima ne sviđa more toga na mome kanalu, kao i drugi što mi zamjeraju mnogo toga. Ali dobro, to je do njih. Kaže, znači, u drugom klipu utvrđeno je da je ona za 7 dana zaliječena, pa skoro izliječena. Ima psorijazu od 1. godine, ona napominje da je medicinski radnik i tako dalje. Znači, ona tvrdi da sve osim raka, eto, ne može izliječiti, a sve drugo ona može. Dok imamo drugu ženu koja tvrdi da je i rak izliječila. I tu dolazimo, znači, do klipa ključnog, posljednjeg sad, prije dan, dva je objavljen, par dana, gdje ta Mira kaže bez imalo srama. Bez imalo, i to se objavljuje. Klip se zove "Za mjesec je izliječila bolest koju je Merijema nosila 20 godina. Od svoje 1. godine. I onda ona kaže, završila sam višu medicinsku školu, ja sam kardiokirurg i dermatolog. Kaže, ja sam kardiokirurg i dermatolog. U roku mjesec dana, znači sa višom medicinskom školom, vi dajete izjavu, bilo ko, ta Mira bez srama, da je ona kardiokirurg i dermatolog. Pa sad, svi ti ljudi koji to gledaju i očekuju pomoć od te Mire, a čuju takve izjave, da li se zapitaju šta ta žena radi, kakve su to kreme, kakve su to mele? Ako može tvrditi da je kardiokirurg i dermatolog. Evo, ja bi zaista volio, ako ta žena pokaže svoje diplome o završenim fakultetima, ne fakultetu, nego fakultetima, svojim specijalizacijama, gdje dalje tvrdi da je 5 godina radila u Njemačkoj kao kardiokirurg. 5 godina u Njemačkoj kao kardiokirurg. Dragi moji prijatelji, takve izjave dala i to plasirati u javnost, bez da ima nekakav papir. Pa tko ne bi? Evo, ja sam napisao da sam glup, da sam ekstra glup, da se zna. Evo, Mladen Polak ekstra glup. Znači da se zna. Sjedite pored takvog papira. Pa zašto ne bi ja stavio ovdje da sam ja, ne znam, kardiokirurg? Nisam. Znači nemate ništa. Ja sam od tih fakultetskih zvanja i tako dalje. Nema. Znači, ja sam ispričao u svojim klipovima, a to mogu i staviti, šta sam. Znači, da sam jedan obični mašinski tehničar koji ne radi taj svoj posao,
radi jedan najobičniji posao u Njemačkoj, jedan mali, obični posao. Ništa ne znam golemo ili tako dalje. A more mojih pratilaca to i zna. Ali to je totalno nebitno. Nebitan sam ja. O meni, eto, neka drugi pričaju. Znači, žena bez imalo ustručavanja, bez jednog papira, bez jednog certifikata za svoj melem, bez jedne dozvole da to smije raditi. Znači, imaju propisi po kojima ti smiješ kod svoje kuće prerađivati, znači ne drvne proizvode, šumske proizvode, to sve podliježe šumarijama u našim državama. I ti dobiješ te potvrde, znači potvrdu da smiješ brati prvo i prvo. Pa onda potvrde, dozvole da smiješ nešto raditi, prerađivati. Pa kad sve to napraviš, ti moraš dobiti potvrdu, certifikat, da to smiješ prodavati. A ne prodavati nešto i tvrditi da liječiš teške bolesti, teška oboljenja koja ne može ni bolnica ni doktori da izliječe. To je za mene već strašno. Znači svaki travar koji pravi čajeve, pa naše i majke, i moja baka, i svi ti stari ljudi, muškarci, žene, svi su oni znali more trava koje nečemu pomažu. I sušili su, i svaka kuća imala vrećice zabilježene sa travama, pa kad dijete zaboli napraviš čaj, pa ima tvrdu stolicu, pa ima probleme, muči ga stomak, pa boli ovo, pa boli ono, skuva se čaj, sad će tebe sine proći, dijete drago i tako dalje. Ili žene muževima, jer zna se mi muževi da najviše se patimo, naše su bolesti najteže. Kako znaju moji prijatelji i prijateljice meni pisati kada i mene zaboli od njihovog čovjeka, pa kažu da je muškarčeva bolest neizlječiva. Dobro, nek bude tako. Ali to je istina, znači to ništa nije strašno. Ali upuštati se u znači prodaju, znači eksploataciju toga sa raznim izjavama, sa raznim tvrdnjama, pa da u roku mjesec dana postanete kardiokirurg i dermatolog, to već prelazi granicu. I tu već treba reagirati. Ja, evo, na svoj način reagiram i kažem da to nije u redu. Ni ti ljudi što to rade, a isto tako nije u redu da se to na taj način snima. I da se prezentira ljudima. Jer vi, kad prezentirate tako, kako god ste snimali i snimate, pojedinci još uvijek, ali vidi se da je to već prošlost. Vidi se. Što se tiče donacija. I svako ko se povukao iz tih priča, čestita. Nek se drži bilo čega i nek ima 100.000 pretplatnika i pregleda na tim drugim stvarima. Samo nek se makne, znači, od toga zbog svog dobra. Zbog svog dobra. Tako isto i ove priče o travama, travarima i travarkama. Sve ok, dok ti to praviš za svoju obitelj, za sebe, pa i za prijatelje i susjede, pa i bilo kome ko zatraži. Pa i neki neko nešto da, baci na to, to je sve ok. Ali izlaziti s pričama da tvoje kreme, tvoji melemi i tvoji čajevi liječe sve osim raka, a druga kaže i rak sam izliječila. To je već golemo. I tu, po mome mišljenju, treba povući crtu i povući ručnu. I svatko ko u tome učestvuje, smatram, moje mišljenje, da ne radi ispravno i da to nije u redu. Znači, imamo ženu koja je u roku mjesec dana pohvalila se da je sa višom medicinskom školom kardiokirurg i dermatolog i da je 5 godina radila u Njemačkoj kao kardiokirurg. 15 godina se, kaže, bavi alternativnom medicinom. Kako je sve to samo uspjela? Osim toga ima obitelj, svoju porodicu, čovjeka i djecu. U to se ne miješam i u to ne zadirem. To je njen privatni život. Ali ovo što pričam, to je javni život jer je javno izneseno. Eto.
Dragi moji prijatelji, danas sam htio podijeliti s vama svoje mišljenje o, mislim, nepravilnom radu, nepravilnoj prezentaciji nečega što može biti veoma loše i pogubno. Nije u redu. Nemojte to raditi, sa najboljom namjerom to pričam, znači ni vi koji se bavite travama, a ni vi koji to isto snimate. Mislim da to nije isto. Ali opet ponavljam, svako ima svoj kanal, odlučuje šta će snimati, to je do njega. Ja samo iznosim nekako svoje mišljenje. Htio bih samo na kraju reći što mi je moja kćerka predočila, na primjer, da Kim Kardashian boluje od psorijaze. Znači, jedna žena koja milijone ima, milijone, i ona kaže da je to pravi problem, da se ne može izliječiti. Malo se povuče, pa opet, pa malo se povuče, pa opet. Znači, osoba koja može kupiti čitava naša sela, gradove, ne znam ni ja šta sve, ne može platiti lijek. Šta mislite? Da ona ne bi uzela tu miru i odvela je kod sebe tamo. Koliko košta? Evo, sjedi tu i samo meni, samo, a onda bi vjerovatno od toga ona i napravila posao i to bi se posiralo po svijetu. Ako je to isto. Ja mislim, gledajući tu curu koja sad hoda sa tom mirom i priča kako je izliječena, zaliječena i tako dalje, mislim da je to veoma pogrešno. Pred nama je, vrijeme je najbolji sudija, vrijeme će pokazati, pa ćemo vidjeti. Želio bih podvući još dvije veoma važne stvari koje se otkrivaju u ova 3 klipa. Gospođa Mira i ta djevojka daju izjavu da su se upoznali nakon prvog klipa o Miri, koji je objavljen kod Šumskih. Znači, nakon prvog klipa, nakon korištenja njenih melema, u roku 7 dana djevojka je, eto, zaliječena. Zaliječena ili izliječena, kako god, jedno i drugo mi je sumnjivo. Neka bude, daj Bože da se toj djevojci pomogne. Ali znači, oni tvrde da su se upoznali nakon prvog klipa. U klipu kod Tata Brade nakon mjesec dana ta djevojka priča o svom djetinjstvu, o svojim događajima iz djetinjstva. I onda u jednom momentu spominje 15-16 godina nešto što se dešavalo tad davno i obraća se Miri. Je li tako da i ova maše glavom, ta doktorica, kardiokirurg, dermatolog i tako dalje, onaj kao, da, to je. Znači, ispada da se oni poznaju, da se oni znaju, ne prije mjesec dana da se upoznali. Po tome, to imate kod Tata Brade negdje na 18:30 na klipu, znači kad pomaknete, imate tu reakciju. To ne može promaknuti. Ako malo bolje posmatrate, znači, to vam je dokaz da se te dvije osobe znaju od kada, nije bitno, ali daleko više od mjesec dana. I druga stvar, također u tom klipu, ta doktorica kardiokirurg i dermatolog priča o kortizonu i govori kurtizon. Znači, nitko ko je završio fakultet, srednju školu, bilo kakav doticaj zaista da ima s medicinom, neće reći kurtizon. Oprostite mi, eto, na izrazu, ali za kortizon reći kurtizon, to ne ide. Netko ko ima doticaj s medicinom, to ne ide. Evo, to je ono što sam ja primijetio i podijelio s vama. Vama svima hvala što ste me saslušali, hvala vam na podršci, hvala na komentarima, lajkovanju, hvala što me pratite, zapratite, hvala vam što ste sa nama. Vidimo se opet i sve najbolje svima želim.